Akiaria riria aracirite matura maya ma Narasha na Tiamamut, mubunge uyu ni amenereire ciiko ici cia imaramari iria ihithukagira matura maya na kumundia mwaki nyumba cia andu. Ino ni nyumba ya cibu wa itura ria Narasha uria wahonokire ciarira thutha wake kuhithukirwo ni imaramari iria ciatigire ciamundia nyumba yake. Tunataka those who are behind it, those who are funding it, wafanye kwa njia ambayo inaleta jamii pamoja, kwa njia ambayo inaleta uwiano mzuri. Augite he bata guthaya macibu na micinga niguo mahote gukorwo makigitira matura mao, akiuga ihinda riu ni ikinyu ria gukorwo methaite kuona nio makoragwo a mbere gutharikirwo ni itoi. As members of parliament, there was a time we requested that chiefs and assistant chiefs be armed. You can imagine if this chief was armed, his house would not have been burnt. Labda hata bunduki yake moja ingeokoa hii watu. Kama hangetoroka angechomeka kwa hii nyumba. O ni okiririe thigari cia mititu akiuga ni marahuthira matharaita mao uru. Augite handu ha kugitira mititu na andu amwe maragaruruka andu na kumahithukira. As things are now, the rangers ya conservation have turned to be ethnic militias. Rangers are supposed to be national police reservists. Ile bunduki wanabeba ni ya reservist. Reservist kumaanisha mahali hakuna polisi, wao ndio polisi. Othe riu oritie atongoria maunanire njung'wa niguo kwaririria uria mangigacirithia ugitiri uria hagukite na njira nene. Oho mubunge ni andikithitie ati thigari ici cia mititu cikoragwo rungu rwa commissioner wa borithi wa county niguo mirutire yao ya wira ithurimagwo. These officers on the ground in the sub counties waweze kuregulate the rangers. Unfortunately, bunduki ambayo inafaa kulinda wananchi inatumika kwa njia mbaya. Wanajichukulia kama hao ni shifta ya kabila yao. Hapana shifta ya kabila yao. Ikiwa wewe ni wa Laikipia North, bado wewe mahali hakuna polisi unatakikana ulinde usalama. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Bio wa Wambui.